Syederalun, juru bicara Taliban, Zaibullah Mujahid, akhirnya memunculkan diri ke hadapan publik pada Selasa 17 Agustus 2021. Diketahui, selama ini Mujahid menjadi sosok yang misterius karena biasanya hanya mau memberikan suara via telepon. Dalam kemunculan perdananya, Mujahid mengatakan pihaknya tidak ingin melakukan balas dendam kepada siapapun. Selain itu, Mujahid juga menyebutkan ia tidak ingin para pemuda Afghanistan pergi meninggalkan negaranya. د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځو به فعال حضور ولري زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسېږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو. ټولو بهرنیو هیوادونو ته دغو سفارتونو ته د استازو ته سیاسي نمایندګیو ته د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیوالو عامه او بشري او خیریه مؤسساتو ټولو ته ډاډ ورکوو چې د دوی په وړاندې به هیڅوک هم هیڅ ډول اقدام نه کوي، هیڅ زیان به نه ورسیږي، امنیت به بشپړ خوندي وي. زموږ ځواکونه به د دوی د امنیت لپاره شپه او ورځ لاس په کار وي انشاءالله. Karena menurut Mujahid, para pemuda Afghanistan ini adalah aset berharga sehingga mereka harus tinggal di Afghanistan. Bahkan Mujahid juga telah menjamin akan memberikan amnesti kepada semua warga Afghanistan yang berada di pihak oposisi, baik yang bekerja sebagai penerjemah, terlibat dalam aksi militer, maupun yang membantu di sektor sipil.